Hadian ba kaseng kitrai bat nong nya trok kilalap ya ka jingkrong bian jong ka khadop lum bai musur Kakasi Hills Autonomous Council ha kini kisingi baladen ya ka ba kari khasi channel ru kala pemi khubor ka executive committee jong ka KCDC ka blong menta kasingi ka khan ru tarik unai weng kala rai ban pirking no ya ka rukom khrong bai musur da ka ba khot ya ki nong wai khadop ban ai ka jing bat ha ka ba pirking ya ki ubat titas khan CM ulong ba on bat ha ru ba kilum katkum kimar ba ban pet pirking ru ya ki kali ba kit ding bian Nakaliang jong ka ST committee ila sim kiai ni le discuss ba le tai ba pat ila sim hikat tu kan ni rai pat karai ka bening kong kolong ba ngala nila sim karai ba ki EM in charge kin khot ya baro ki desi siya kecing yalang ka bakerpang haka tagasni insa ay ki instruction siya baro kini ginamway ki git ka strict instruction pan haka juga po nakaliang ka department kin penkre ya ki read katkum bangila item ninang IBM mentaru bakim dai ban simpalat ya kador kabalabu taka dai ka karai kalian kecungi bat ngin khadlu dikulisi ban ai ka strict instruction ka warning ka wakhlai balada lap biang nang ni syakmat ban kisadanru ki surprise inspection hakanu no pon nakalian kecungi neki officer ki bangin bo kerpang bakin lek ka surprise shaking di gigit baladang hilang ba kisim biar kisim pu taput lani kisim klemran ngimban si ban sim da ka bateng pakata kalong wat ban khang no yaki mo tari ka rai ka ilaya rai lang kabaar haka juga por ila ay ngin aro ke instruction bagitu gigit di bangilabu kiriban krong be tik tangi gitu ki item ki bangilabu kimla ban krong palat ki wepat ki trok diba ki wepat ki item ki bom dai ban krong haka juga por ni la shimru karai ba kini ki forest gate ki jongi ki bangidan nakaliang iya mencari sa khotlut ki nongwai bat kumjuru ya ki beat officer lani itu ki in charge ki beat banang ni sakman babaro ki forest check gate badan ki ban check lut ya ki trok ki bakit be an ya ki dir Kibamdan ya kitipi ki officer ki jongi kidai ban sis ya gini kali minum syakshu nang ni syakman bagi officer ki jongi lani kinong tray ki jongi lani kinong lum kaki git ki jongi bagi ni donti ban ya lum pisabean nang ni syakman baladala wat kia kinong training suspend nin persitom kakungkaan bat ya kinunu gitro ibayat klem katipi ke babiang kinhap ki officer gitu ni ban le badan kam ban kakungkaan ban sis ya kini kali tadi karai ka bangila ship halor ka ega bangila ja kini si kalong ka ega bangim sultanat kabang kani ka isi kamla ban priang nama kani ka isi ka bangi kwa ban yale mo ban wanra ya ka jingsen syar kaba bha ono kaba khamha bani kiwe ki por ki belada na ta kada nginum la sya ya kini ki aka bakin jabya ha ki por bangwan kol ya baru kilesi bat shwa kata kideban penkre bahaya ki kot kisla ki badon kam la kalong ki receipt la kalong ki instruction
la kalong ki ka rate la kalong everything ke bede ki get ki ban long well kalong kedapan kre bah kan mesu ban ki chelong lembu ni Marwata juga lo himbo tadi sebelum muhor. kala bende kala ban long kata Maksud tu ini isi semua yang apa sih? oh Bangkrut. Kalau bulan ini state kita nanti kenapa authorize? Insapek na ka department bakin issue deki incident ki balong authorize ki bagi day bandawan collect na po office. Ila om ki department bahkan penbejlut ni gini ki kenrum kenram barokoi beda don kum kita ru kata kemud kata ka meeting ke bangin court iki lesi bad iki beat officer initiative lut ni kayak gitu.